urifuza perime hera kuri provisoire usura urubuga rwacu kwihugura akadomorwa hanyuma ukora ibizamini byose wifuza ihugure nk'umusirimu. Today TV nk'ibisanzwe niba usanzwe udukurikira ariko ukaba utarakora subscribe kugira ngo amakuru n'ibiganiro tukugezeho umunsi ku munsi ujye abona uri uwa mbere. Ntabwo bigoye, uri pasi gato ya video urimo kureba urabona akajambo subscribe ugakandeho, utegerezeho gatoya urabona akamenyetso kameze nk'inzogera ugakandaho kugira ngo ujye udukurikira umunsi ku wundi. Namakuru azindutse avugwa muri iki gitondo, turi tariki ya 13 z'ukwezi kwa karindwi umwaka ni 2024. Rero nkuko mumaze kubimenyera tubagezaho amakuru agiye atandukanye, tukubwira ko iyo uje kuri Today TV amakuru yose yaciyeho cyangwa se yatambutse cyangwa se yavuzwe cyane mu Rwanda ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, yaba Twitter, Instagram, Facebook ndetse n'izindi, ibinyamakuru byandikira mu Rwanda, amasitati ya WhatsApp, tugerageza kwegeranya amakuru yose tukayakugezaho aho waba uherereye hose, igihe waba urimo cyose, igihugu waba urimo cyose. Rwose turagushimira nanone kuba utwereka ko udukurikira, ugatanga igitekerezo cyawe, ukasharinga, ukarayikinga ibintu bitwereka ko udukurikiye umunsi ku wundi. Rero turimo kuguha ikaze kuri aya makuru muri kino gitondo. Reka tukugezeho incamake z'amakuru. Kuri aya makuru tugiye kukugezaho, inkuru ya mbere twifuza guheraho ni inkuru ivuga ko abapolisi benshi b'u Rwanda bamaze kwirukanwa mu gipolisi cy'u Rwanda bakoze ibyaha bikomeye cyane. Wakwibaza utse byagenze bite? Turaje tubikubwire, tubigusobanurire muri make, umenye ibyo abayobozi barimo kubivugaho, umenye ibyo abapolisi ubwabo barimo kubivugaho. Iyindi nkuru ni inkuru ivuga ko Colonel Kazarama yasubiye muri M23. Ese aya makuru ni ukuri koko? Ese leta y'u Rwanda yabivuzeho iki, dore ko uyu mugabo yashinjwaga ko yihishe mu Rwanda? Iyindi nkuru ni inkuru y'umugabo witwa Japhet Kome, yari umuyobozi wa polisi ya kiriya gihugu cya Kenya, yeguye. Ese ni ukubera iki yeguye? Tugufitiye n'andi makuru menshi, harimo iyi nkuru ivuga ko Ububiligi bwongeye gusaba RDC kugira icyo bukora n'u Rwanda. Hari ibyo rwasabwe, u Rwanda se ko rwahakanye ruvuga ko rutabikora? Ese rurimo guhangana n'ibihugu by'amahanga bikomeye? Ni ubusesenguzi buto turi bugerageze gucishamo amaso, nawe tugire cyangwa se ugire icyo bimenyaho. Niba hari n'ikintu waturusha kuri ibyo turibe twavuze haruguru, uri butubwire cyangwa se uri buduhe igitekerezo. Gusa turi bwifashishe inyandiko z'abahanga, twifashishe n'amakuru twakuye ku binyamakuru, harimo ikinyamakuru cyitwa Bwiza ndetse n'ikinyamakuru cyitwa igihe.com bikorerwa cyangwa se byandikira hano mu Rwanda. Rero uhawe ikaze. Duhereye kuri iyi nkuru ivuga ko muri Kenya byakomeye kuruta uko byari bisanzwe, dore ko umuyobozi waho yeguye. N'umuyobozi w'igipolisi cya Kenya witwa General Japhet Kome yeguye ku mirimo ye nyuma yo kunengwa bikabije kubera imyigaragambyo yo kwamagana leta yahitanye abantu benshi, nk'uko byatangajwe na Perezida Ruto kuri uyu wa gatanu. Perezida William Ruto yemeje ubwegure bwa Japhet Kome wayoboraga igisirikare, nk'uko yabitangaje mu itangazo ryashyizwe ahagaragara nyuma y'umunsi umwe gusa yirukanye abaminisitiri ba guverinoma. Ku wa kane Ruto yirukanye abaminisitiri bose, barimo umushinjacyaha mukuru, usibye minisitiri w'ububanyi n'amahanga ndetse w'ububanyi n'amahanga witwa Musalia Mudavadi, ndetse na visi perezida ariwe witwa Rigathi Gachagua. Ariko iki cyemezo
cyasaga nk'aho kitanishimiwe n'abasore n'inkumi bigaragambyaga. N'ubundi bakomeje bavuga ko bazakomeza imyigaragambyo yo mu muhanda keretse Perezida Ruto ubwe niyegura ku butegetsi. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ivuga ko abantu bagera kuri 39 baguye muri iyo myigaragambyo. Ku yindi nkuru twabasezeranyije kubagezaho ni inkuru ivuga ko Colonel Vianney Kazalama Kanyamuhanda yahoze ari umuvugizi w'igisirikare cy'umutwe wa M23 yamaze gusanga cyangwa se gusubira muri kiriya gihugu cya Kongo, asubira muri izi nyeshyamba n'ubundi yahozemo, aho we arimo kuvuga ko asubiye gufatanya na bagenzi be cyangwa se kubakorera mu ngata. Ubwo ni kuva muri 2013 Kazarama yabaga mu Rwanda, aho we na bagenzi be bari barahungiye nyuma yo gutakaza umujyi wa Goma. Uyu musirikare yemeje ko yamaze kugera ibunagana mu butumwa aheruka guha umunyamakuru w'ikinyamakuru bwiza.com dukesha iyi nkuru ariwe witwa Kayiranga Miki. Afande Kazarama mu kiganiro yatangaje mu kwezi gushize yari yavuze ko yiteguye gusubira mu rugamba mu rwego rwo guha bagenzi be umusada ndetse n'icyubahiro. Yagize ati twebwe nk'abasirikare ntabwo twabwirizwa kugenda, njyewe ndi umusirikare sinabwirizwa kugenda. Njyewe uyu munsi no kuba ntaranagiye nuko narashwe ndi casualty, narashwe njya kwa muganga ariko ndi tayari noneho kugenda. Kazarama mu kindi kiganiro yatangaje yavuze ko we na bagenzi be bategereje ko General Sultan Makenga uyobora M23 abahamagara mbere yuko basubira ku rugamba. Mu kiganiro cyo mu kwezi gushize yavuze ko Makenga yamuhamagaye, rero yavuze ko ataramuhamagara atapfa kugenda, bityo ko ariyo mpamvu yatinze kugenda. Ariko yagize ati ampamagaye byaba byiza kurushaho kugira ngo amenye ngo umusirikare we ameze ate, kuko yiwe yivugira ko ari umusirikare we, agomba kumenya ubuzima bwanjye ndetse n'abana banjye kuko baramushinzwe. Amakuru avuga ko mbere yuko Kazarama asubira muri RDC, General Makenga yari yabanje kumutumaho intumwa. Ni Kazarama kandi wari umaze igihe ahagararira abasirikare bagenzi be kwirengagiza kuba mu myaka irenga 10 barasubiranyemo bakarasana bagasanga bagenzi babo ku rugamba. Si ayo makuru gusa twababwiye ko turi bagezeho n'ayandi makuru menshi, aho rero guverinoma y'u Rwanda hari ibintu byinshi yasabwe, guverinoma ya Kongo hari ibyo yasabwe. Ese u Rwanda ruraza gufata uwuhe mwanzuro? Ese Kongo iraza gufata uwuhe mwanzuro? Reka tukubwire iyi nkuru, ariko tukurarikira ko hari indi nkuru ivuga ko abapolisi 88 bamaze kwirukanwa, hakaba hamenyekanye buri umwe icyo yagiye akora. Ibi nibyo tugiye kuza nabyo tubikubwire. Duhereye none kuri iyi nkuru yuko guverinoma y'Ububirigi yongeye gusaba ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guhagarika imikoranire ifitanye n'umutwe wa FDLR, kimwe mu nzira zo gucubya umwuka mubi hagati ya leta ya Kongo ndetse n'u Rwanda. Ububirigi bwasabye RDC kureka gukorana n'uyu mutwe kurwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Mu itangazo Minisiteri yabwo y'ububanyi n'amahanga iheruka gusohora, ni nyuma y'uko raporo nshya y'impuguke z'umuryango w'abibumbye muri RDC ziheruka gusohora igaragaza ko Kongo Kinshasa yakomeje imikoranire n'imitwe yitwaje intwaro irimo n'uwa FDLR. Ingabo za Kongo zisanzwe zifatanya n'abarimo FDLR n'indi mitwe yiyise Wazalendo mu kurwanya inyishyamba zo mu mutwe wa M23. Kinshasa ivuga ko ifashwa n'u Rwanda. Leta y'u Rwanda imaze igihe igaragaza FDLR nk'umuzi w'umutekano muke umaze igihe mu burasirazuba bwa Kongo ndetse n'umwuka mubi uri hagati ya Kongo n'igihugu cy'u Rwanda. Kuva imirwano yakongera
kubura hagati y'ingabo za Kongo Kinshasa n'inyeshyamba zo mu mutwe wa M23, u Rwanda rwakunze kugaragaza impungenge rutewe n'imikoranire y'ingabo za Kongo Kinshasa ndetse na FDLR basanzwe bahuriye mu mugambi wo kurunganyiriza umutekano. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi mu itangazo ryayo yavuze ko raporo y'impuguke za Loni yerekana ugukomeza no gukomera kw'imikoranire ku rugamba hagati ya FARDC n'imitwe itemewe irimo FDLR. Ububiligi burasaba abategetsi ba Kongo guhita bashyira iherezo ku bufatanye n'iyi mitwe yitwaje intwaro. Ububiligi kandi bwavuze ko bwamagana ihohoterwa riri gukorerwa abaturage rigakorwa n'imitwe yitwaje intwaro yo muri Kongo ikorera abo baturage. Birumvikana bushimangira ko ikwiye guhagarika imirwano ndetse ikitabira urugendo rwo gushyira hasi intwaro no gusubizwa mu buzima busanzwe. Buruseli yanihanangirije u Rwanda irusaba guhagarika gufasha M23. Yashimangiye icyifuzo umuryango mpuzamahanga umaze igihe ugaragaza cy'uko Kongo nabo bahanganye bagomba gukemura amakimbirane bafitanye biciye mu nzira y'ibiganiro. Indi nkuru twabasezeranyije kubagezaho ni inkuru y'abapolisi 48 birukanwe muri polisi y'u Rwanda. Ni Minisiteri y'Umutekano imbere mu gihugu yasezereye nta mpaka abaofisiye n'abapolisi bato muri polisi y'u Rwanda 115. Abandi 88 barirukanwa kubera amakosa akomeye bakoze. Byatangajwe mu igazeti ya leta yasohotse tariki ya 9 Nyakanga 2024 ikubiyemo iteka rya Minisitiri w'Umutekano imbere mu gihugu rya tariki ya 8 Nyakanga 2024 risezerera nta mpaka ba ofisiye n'abapolisi bato muri polisi y'u Rwanda. Iteka rya Minisitiri w'Umutekano rikomeza rigaragaza ko abo bapolisi basezerewe muri polisi y'u Rwanda nyuma y'uko inama ya Minisitiri yateranye tariki ya 22 Gicurasi 2024 imaze kubisuzuma no kubyemeza. Mu byo abapolisi 115 basezerewe nta mpaka muri polisi y'u Rwanda bakoze harimo guta akazi nk'uko iteka rya Minisitiri ribisobanura. Ku ruhande rw'abapolisi bato nabo n'abofisiye 48 birukanwe muri polisi y'u Rwanda, iteka rya Minisitiri risobanura ko byakozwe kubera bakoze amakosa y'akazi akomeye. Mutubabarire, itegeko rigena ububasha, inshingano, imitunganyirize n'imikorere ya polisi y'u Rwanda riheruka gutorwa riteganya ko igihe ofisiye umaze iminsi irenga 15 ikurikiranye ataraboneka mu mutwe abarizwamo nta mpamvu yumvikana abakoze icyaha, iyo bihamijwe n'urukiko ahanishwa n'igifungo kitari munsi y'umwaka umwe ariko kitarenze imyaka 2. Ni mu gihe utari ofisiye umaze iminsi irenga 15 ikurikiranye atari mu mutwe abarizwamo nta mpamvu yumvikana bafite abakoze icyaha, yabihamijwe n'urukiko hanishwa igifungo kitari munsi y'amezi 6 ariko kitarenze umwaka umwe. Mu bijyanye n'impamvu nkomezacyaha, yo ofisiye cyangwa utari ofisiye yahamijwe n'urukiko gukora icyaha cyo gutoroka yarenze imipaka y'u Rwanda cyangwa yatorokanye imbunda cyangwa ibindi bikoresho bya polisi ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 3 ariko kitarenze imyaka 5. Kwari makuru twaguteguriye, murabizi ko mu minsi ishize n'ejo hashize habaye kwamamaza abakandida, haba kandida perezida ndetse n'abakandida abakandida depite. Rero hari ikibazo cyabayeho, habaye imyigaragambyo ikomeye ku munsi w'ejo hitabazwa polisi. N'amakuru yatunguye abantu benshi bavuga bati nibwo bwa mbere mu kwiyamamaza habaye imvururu nk'izi ngizi, hakabaho kurwana, hakabaho ibintu bikomeye hano mu Rwanda. Turifuza kugezaho iyi nkuru. Iyindi nkuru ni umugabo watunguye abantu benshi ubwo we n'umugore we bafataga umwanzuro wo kugurisha umwana wabo. Uribaza ute se ni bande bari bagiye kumugura? Byagenze
byagenze bite, niyo mpamvu yatumye aba bantu bafata umwanzuro wo kugurisha umwana wabo. Si amakuru gusa, dufite n'andi makuru menshi muri iyi nkuru. Murabona ko ni inkuru igizwe n'iminota hafi isaha, rero urumva ko harimo amakuru menshi yaramutse avugwa. Twayakwegeranije kugira ngo niba wageze kuri Today TV utaza kongera kuruha ujya gushakisha ayandi makuru hano kuri Today TV. Turagusezeranya ko tuyakugezaho yose. Rero wowe uyu ni wo mwanya wawe, ariko mbere yuko tukugezaho aya makuru mu buryo burambuye, reka tugusabe urebe hasi gato video urimo kureba. Urabona akajambo subscribe gakandeho, tirezo gatoya, urabona akamenyetso kameze nk'inzogera kandi nako kugira ngo ujye dukurikira umunsi ku wundi. Turi tariki ya 12 rero z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka wa 2024. Rero mbere yuko tugize iyi nkuru y'imyigaragambyo ikomeye yabaye mu kwiyamamaza ejo hashize, reka tugusabe utega amatwi iyi nkuru. Ni inkuru y'umugabo n'umugore bafashwe bagiye kugurisha umwana wabo. Mu by'ukuri ni ibintu byatunguye abantu benshi. Ni kuri uyu wa kane tariki ya 11 Nyakanga 2024 nibwo umugabo yahishuye uburyo ari we wazanye igitekerezo cyo kugurisha umwana wabo ufite imyaka 2 y'amavuko. Polisi yatangaje ko uyu mugabo hamwe n'umugore we bafunzwe ku wa kabiri tariki ya 9 Nyakanga 2024 ubwo umugambi wabo watahurwaga ahagana saa 9 z'igicamunsi. Amakuru yatangajwe na polisi y'i Lagos muri Nigeria avuga ko abatawe muri yombi ari Ashwena Ezikwe w'imyaka 28 n'umugabo we n'umugore we witwa Shine w'imyaka 22. Bakaba barafashwe ubwo bajyaga gusaba amakuru y'ukuntu bagurisha umwana wabo w'umuhungu bibarutse. Rero bajya kubaza ayo makuru mu bitaro byitwa Isolo General Hospital. Biravugwa ko uyu mugabo atagiraga akazi gahoraho, dore ko yatiraga ibiraka aho bubakaga. Ni mu gihe n'umugore we yiberaga mu rugo ntacyo yinjiza. Mu rwego rwo kugabanya inzara mu rugo rwabo, umugabo yaje kugira igitekerezo cyo kujya mu gihugu cyo hanze, ubwo ni mu gihugu cya Canada. Gusa azitirwa n'ubushomeri ndetse n'ubushobozi buke bwo kuba yagera muri icyo gihugu. Ubwo yaganiraga n'itangazamakuru, Ashwena Ezikwe yakomeje asobanura ko yabonye nta buryo yakabya inzozi ze zo kujya mu mahanga kugira ngo arwanye ubukene, bityo yumvisha umugore we ko bagomba kugurisha umwana wabo w'umuhungu babyaye, nuko maze babyemeranyaho. Yagize ati byari umwanzuro ukomeye ariko nta kundi twari kubigenza usibye kumugurisha cyangwa se kugurisha umwana. Twatekerezaga ko aho kugira ngo azicwe n'inzara ahubwo twamutanga. Rero nabitekerejeho mbere biturutse ku mibereho yari igoye twari turimo njye n'umugore wanjye ndetse n'umwana. Nk'uko tubikesha ikinyamakuru Vanguard cyo muri Nigeria, umuvugizi w'urwego rw'umutekano SP Benjamin Hundeyin yemeje ibyamakuru, avuga ko batunguwe cyane n'igitekerezo uwo mugabo yaje kuba yazana. Kugeza ubu ngubu iperereza rikaba rikomeje gukorwa ndetse umwana akaba yararokowe n'inzego z'umutekano ubwo yinjiraga muri ibi bitaro. Rero zaguye gitumo ababyeyi be bashaka gucuruza uyu mwana. Rero ni ibintu byari bibabaje. Reka tukugezeho none iyi nkuru. Ni inkuru y'imyigaragambyo ikomeye yatunguye abantu benshi yabaye, dore ko n'abayobozi bakomeye babivuzeho mu gihugu cy'u Rwanda. Uhawe ikaze rero. Nyuma yo gusoza ibikorwa byo kwamamaza abakandida bazahagararira ishyaka riharanira demokarasi n'imibereho myiza y'abaturage PSD mu nteko ishinga amategeko byabereye mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Kigabiro, abaturage bakoze igisa n'imyigaragambyo banga gutaha ndetse bashaka kwangiza ibikoresho by'indangururamajwi byakoreshejwe mu kwamamaza abakandida depite b'iryo shyaka. Iki gikorwa cyabereye mu kagari ka Nyagasenyi ku kibuga cyitwa Iga
cyagenze neza, ariko nyuma yo gusoza icyo gikorwa bamwe mu baturage biganjemo abatuye mu tugari twa Nyagasenyi ndetse na Cyanya banze gutaha, ndetse bamwe muri bo bashaka no kwangiza bimwe mu bikoresho byifashishwaga mu kwamamaza. Musabyimana Esther ni umwe mu baturage baganiriye n'ikinyamakuru dukesha inkuru cyitwa bwiza.com. yavuze ko kuva mu mpera z'icyumweru gishize ababakanguriye kuza kwamamaza aba bakandida bazahagararira ishyaka rya PSD bari bababwiye ko bazahagera ariko bagatahana insimburamubyizi. Yagize ati hari abantu badusanze mu ngo zacu batubwira ko tuzaza kwamamaza kandi ko uwo bamwanditse bakoresha indangamuntu ye ndetse na nimero ya telefone bazahabwa amafaranga y'insimburamubyizi. Abaturage bari bafite uburakari basaba guhabwa amafaranga bitaga insimburamubyizi bari barasezeranyijwe n'ababazanye kwamamaza. Undi muturage rero yaganiriye na bwiza.com dukesha inkuru yavuze ko baretse imirimo yabo kuko bari bijejwe ko bari buhabwe amafaranga y'insimburamubyizi. Yagize ati ndi umunyonzi, badusanze Merezi batubwira ko tuzaza kwamamaza bakaduha insimburamubyizi, none dutahiye aho. Umwe mu bavuga ko bari barahawe inshingano zo gushaka abamamaza ishyaka rya PSD batangaje ko yahisemo guhunga urugo rwe atinya kugirirwa nabi n'abantu bose yazanye muri icyo gikorwa abizeza amafaranga. Yagize ati baduteje abantu, n'ubu ngubu nge ntabwo ndi mu rugo, ubu nagiye kurara ahandi hantu kubera abantu nari ndi kumwe nabo. Wumve ko nahunze, nari ndi kumwe n'abantu bagera kuri 280. Yakomeje agira ati batubwiye ko bazabahereza amafaranga ndetse bakanabagurira amazi mu gihe cyo kwamamaza abo bakandida. Abaturage bari banze gutaha bavuga ko bari baremerewe amafaranga y'insimburamubyizi kandi byarangiye batayabahaye. Perezida w'ishyaka riharanira demokarasi n'imibereho myiza y'abaturage PSD mu karere ka Rwamagana, Maître Kwizera Olivier, yavuze ko nta muturage bemereye guha amafaranga cyangwa se ibyo bari barita insimburamubyizi kugira ngo yitabire igikorwa cyo kwamamaza abakandida depite b'iryo shyaka. Yagize ati mu bantu bari baje hari abarwanashyaka bacu, hakaba n'abantu baje atabarwanashyaka bacu baje noneho bakavuga ngo mugomba kuduha amafaranga, kandi nta muntu n'umwe twemera amafaranga, ntawe twigeze tubwira ngo azana abantu mu kudufasha kwamamaza ngo hanyuma turaza kubaha amafaranga. Reka nyuma y'uko umuturage bakoze igisa n'imyigaragambyo, hitabajwe abapolisi hafi 10 biyongera kuri bagenzi babo bari bafite inshingano zo kubungabunga umutekano kuri aho igikorwa cyo kwamamaza abakandida depite cya PSD cyabereye. Nyuma rero y'iminota 20 polisi hageze, abari bateje imvururu bemeye gutaha ariko baseta ibirenge. Kwari makuru twaguteguriye ibaruwa Perezida Kagame yandikiye Perezida wa Kongo. Ibingibi nabyo turifuza kubikubwira n'andi menshi. Hari umupadiri wari ukomeye mu Rwanda witabye Imana. Hari amakuru menshi yavuzwe ku kibazo cya Uganda n'u Rwanda, aho Uganda yagurishije imbunda zikomeye leta ya Kongo. Ese Uganda bifitanye ibibazo n'u Rwanda, yaba irimo kurema ikibazo n'u Rwanda? Ibyo nabyo turifuza kubimenya we nk'umunyarwanda. Ayo ni amakuru ugomba kumenya cyangwa se wifuza kumenya. Rero turagusaba wowe ubwawe kuduha umwanya wawe ni iminota mikeya ugasobanukirwa byinshi kuri aya makuru n'andi menshi akubiye muri iyi nkuru turifuza kuyakugezaho 5 kuri 5. Hari amakuru avuga ko Perezida Kagame yanditse ibaruwa ikomeye cyane ayohereza Perezida wa Kongo. Iyindi nkuru none irimo kuvugwa cyane hano mu Rwanda ni padiri warukomeye hano mu Rwanda witabye Imana. Iyo nayo tureye kugezaho. Indi nkuru nanone ni inkuru ivuga yibaza ku kuba Amerika irimo kujya mu ruhande cyangwa se bogamira ku ruhande rumwe mu zirimo guhanganira muri Kongo, ariko
ikaba yatanze itangazo. Iryo tangazo naryo turifuza kugira icyo tubivugaho. Muri make rero uhawe ikaze muri kano kanya kugira ngo ugire byinshi usobanukirwa cyangwa se byinshi umenya kuri aya makuru. Duhereye kuri iyi nkuru yo kuba ukwitana ba mwana hagati ya FARDC ndetse na M23, igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC cyashinje umutwe wa M23 kwica agahenge kari kamaze iminsi 6 gatangajwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. FARDC biciye mu itangazo ryasohowe n'umuvugizi wayo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, Lieutenant Colonel Njike Kayiko, yavuze ko ingabo z'u Rwanda yise ibyihebe zatangije ibitero by'uruhurirane ahagana saa 10:52 zo kuwa gatatu tariki ya 10 Nyakanga 2024 ku birindiro by'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo n'abafatanyabikorwa bazo. N'ibindiro uyu musirikare yavuze ko biherereye mu midugudu ya Nyange ndetse na Mpati iherereye mu birometero bibarirwa muri 80 uvuye i Kinshasa, ndetse no muri za groupement ya Bashari Mukoto. Ibyo rero yavuze ko bigize kwica agahenge k'ubutabazi kifujwe na Amerika. FARDC yo iravuga ibingibi mu gihe ku cyumweru gishize M23 yayishinje gufatanya na FDLR, SADC, ingabo z'u Burundi, Wazalendo ndetse na IDF bakagaba ibitero ku birindiro byabo biri muri ahitwa Imatembe, agace gaherereye mu birometero 12 uvuye Ikasenge. Kugeza ubu ngubu ntacyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziravuga kuwishe kariya gahenge nk'uko yari yatangaje ko izabivuga. Rero kuri aka gahenge kari katangiye kuwa gatatu w'icyumweru cyashize, kakaba karagombaga kumara nibura ibyumweru 2. Icyakora Washington ubwo yatangaga iri tangazo yavuze ko izakoresha ibishoboka byose, igakoresha ubutasi bwayo mu rwego rwo kugaragaza uzagira uruhare mu kwica kano gahenge. Dukomeje n'amakuru, mbere ko tukugezaho iyi nkuru ivuga ibaruwa ikomeye yoherejwe mu ibanga rikomeye na Perezida Kagame ayoherereza Perezida wa Kongo. Turifuza kukubwira byinshi ku rupfu rw'uyu mugabo. Ni umugabo witabye Imana, ni umugabo w'umupadiri warukomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Rero turifuza kukugezaho aya makuru. Diocese Gatolika ya Gikongoro yavuze umupadiri witwa Felicien Hatagikimana witabye Imana kuri uyu wa mbere tariki ya 8 Nyakanga 2024. Mu itangazo Diocese ya Gikongoro yashyize ku rubuga rwayo rwa X cyangwa se yahoze yitwa Twitter, rivuga ko Musenyeri Celestin Hakizimana afatanije n'umuryango we ndavuga wa Felicien Hatagikimana ababajwe no kumenyesha abepiskopi, abasesiriti, abihaye Imana, abakristo bose ba diocese, abavandimwe n'inshuti ko uwo mupadiri witwa Felicien Hatagikimana yitabye Imana kuri wa mbere tariki ya 8 Nyakanga 2024 azize uburwayi nk'uko byagaragajwe kuri iryo tangazo. Imihango yo kumuherekeza ngo izaba kuri uyu wa 4, ubwo uyu munsi wa 4 tariki 11 Nyakanga 2024, ibimburiwe n'igitambo cya misa kizaturirwa muri katedrali ya Gikongoro guhera saa 5 za mu gitondo. Ni inkuru yababaje cyane abakristo biganjemo abo muri Diocese ya Gikongoro, aho bakomeje kwandika ubutumwa butandukanye bwifuriza nyakwigendera kuruhukira mu mahoro, bunifatanya n'umuryango asize. Ku yandi makuru twagusezeranya kugezaho ni inkuru ivuga ko Perezida Kagame yohereje ibaruwa mugenzi we wa Kongo, aho rero Perezida Denis Sassou Nguesso wa Kongo Brazzaville ku wa gatatu yakiriye anagirana ibiganiro na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe. Perezidansi ya Kongo na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda batangaje ko Minisitiri Nduhungirehe
yari yanashyiriye perezida Sassou Nguesso ubutumwa bwa nyakubahwa perezida Paul Kagame. Umukuru wa diplomasi y'u Rwanda na perezida wa Kongo kandi banaganiriye kuri kandidatire ya Richard Mihigo u Rwanda rwatanzeho umukandida ku mwanya w'umuyobozi mukuru w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS, ishami rya Afurika, ndetse n'uburyo bwo guteza imbere umubano usanzwe hagati y'ibihugu byombi. U Rwanda na Kongo bisanzwe bifitanye umubano mwiza kandi w'igihe kirekire. Muri Nyakanga 2023 perezida Denis Sassou Nguesso yagiriye uruzinduko rw'akazi i Kigali rwasize yambitswe na perezida Kagame umudari w'ishimwe witwa Agaciro mu rwego rwo kumushimira ku muhate we no guharanira iterambere rya Afurika. Uru ruzinduko kandi rwasize hasinywa amasezerano 8 y'ubufatanye yiyongera ku yandi 25 yasinywe muri Mata 2022 ubwo perezida Kagame yasuraga Congo Brazzaville. Mbere y'uruzinduko rwa perezida wa Congo i Kigali, iki gihugu cyari cyemereye abanyarwanda kujya muri kiriya gihugu nta viza batse, bakazihabwa bagezeyo kandi ku buntu. Ku yandi makuru twaguteguriye, Minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo iramenyesha abakozi n'abakoresha bo mu nzego za leta n'iz'abikorera ko kuwa mbere tariki 15 no kuwa kabiri tariki 16 Nyakanga umwaka wa 2024 ko ari iminsi y'amatora ya perezida wa Repubulika n'ay'abadepite. Kuwa mbere tariki 15 ni umunsi w'amatora rusange, naho kuwa kabiri tariki 16 ni umunsi w'amatora y'icyiciro cyihariye. Iyo minsi yombi izaba ari iminsi y'ikiruhuko rusange mu rwego rwo guha abanyarwanda umwanya wo kuzuza inshingano zabo mboneragihugu. Ku yandi makuru twaguteguriye, reka rero tukubwire incamake z'amakuru tugiye kukugezaho, ariko tugusaba umwanya wawe kugira ngo aya makuru tugezeho umunsi ku munsi wowe ujye abona uwa mbere, ariko unakore subscribe. Nyamuneka kora subscribe hanyuma dutangire. Inkuru ya mbere ni inkuru y'inkongi mbi cyane yishe abantu benshi kuri uyu munsi turi tariki ya 10 nkuko twabibabwiye. Rero ni inkongi yabaye mbi cyane nkuko mubona kuri screen zanyu, turifuza kubibagezaho. Indi nkuru nanone ni inkuru irimo kuvuga kuba Uganda yaragurishije ibifaru byinshi cyane biteye ubwoba ikabigurisha leta ya Kongo. Ese leta ya Uganda yaba hari urwango irimo gusurira u Rwanda? Ese urimo kubyumva gute ko Kongo yamaze gutumiza n'ibindi bifaru binini cyane byinshi n'imbunda zo mu bwoko butandukanye n'amasasu menshi kugira ngo abe yakwitegura gutera u Rwanda? Ese koko nibyo? Ese igihe byavugiwe hari ikintu bizatanga? Ese we nk'umunyarwanda urimo kubyumva gute? Ntabwo babigutera? Turifuza ko udutega amatwi tukakugezaho amakuru twaguteguriye. Duhereye rero kuri iyi nkuru y'inkongi y'umuriro yaje kuba yaba ni inkongi rero y'umuriro yongeye kwibasira umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyepfo, aho rero yangije byinshi ikanica n'abantu. Ni inkongi yadutse mu ijoro ryo kuwa kabiri rishyira kuwa gatatu, ubwo rishyira tariki ya 10 Nyakanga 2024. Ku ikubitiro uyu muriro watangiriye ahitwa Murumbura ho muri komine ya Bagira iherereye mu mujyi wa Bukavu. Kugeza ubu ngubu rero icyateye iyi nkongi ntabwo kiramenyekana kuko ngo haracyakorwa iperereza. Inkongi ibaye mu gihe mu cyumweru gishize nabwo i Bukavu hadutse inkongi yangije hafi amazu 100. Biza gutangazwa ko yaturutse ku muntu wari utetse amafiriti. Si iyo nkongi gusa yabaye kuko no mu ntangiriro za Kamena uyu mwaka yibasiye ibice binini by'agace ka Nyamugo muri Kivu y'Amajyepfo, aho rero rubanda rwabuze icyo ruvuga rutangira kwirwanaho
rwabuze ubutabazi. N'inkongi zose cyangwa se izi nkongi zose abashinzwe kuzimya inkongi bahagera kenshi ibyangiritse byamaze kwangirika, byamaze kuba umuyonga. Rero abaturage bagenda bashinja leta ya Kongo ko nta kintu ibafasha, ko mu by'ukuri babura ibintu byabo bitewe n'inkongi, kuko ntabwo bitabwaho mu bigaragara. Ku yindi nkuru twabasezeranyije kubagezaho ni inkuru y'ibibunda binini, ibisasu za burende zirimo koherezwa mu gihugu cya Kongo cyangwa muri RDC, mu gisirikare cya FARDC, kugira ngo kibe cyatera u Rwanda nk'uko barimo barabyivugira, ngo mbere y'uko barimbura inyeshyamba za M23 ngo bazabanza batere u Rwanda, hanyuma rucika intege kugira ngo babashe kugera ku ntego yabo. Rero turimo turibaza niba Kongo nayo hari uruhare yabifite muri mutubabarire Uganda hari uruhare yabifite muri uyu mugambi wa Kongo kuba yarayigurishije ibifaru, uretse ko n'abandi benshi bavuga bati erega business bari business, niba Uganda yaragurishije Kongo ibifaru hari impamvu yabyo. Ese koko nibyo? Turifuza kukugezaho aya makuru, hanyuma wowe ugire icyo ubivugaho. Turagusaba ibitekerezo byawe, kora subscribe. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aricyo FARDC cyaguze ibindi bifaru byinshi by'imitamenwa bikorerwa muri Bulgaria, rero byiyongera ku byo yari yaguze muri Uganda mu minsi ishize. N'amakuru atangazwa n'ikinyamakuru Africa Intelligence cyo mu Bufaransa gisanzwe cyandika inkuru zibanga muri Afurika. Iki gitangazamakuru kivuga ko kuva mu ntangiriro za Kamena aribwo RDC yatangiye kwakira ibifaru byo mu bwoko bwa T akarongo gatambitse 55 bibarirwa muri 30. Ni ibifaru rero ngo byinjiye ku butaka bwa Kongo binyujijwe ku cyambu cya Matadi giherereye mu majyepfo ashyira uburengerazuba bwa kiriya gihugu, ubwo turavuga muri Kongo. Ibi bifaru bikorwa mu buryo na sosiyete yitwa Kintex yo muri Bulgaria, ngo byitezweho ko bigomba gushyikirizwa regiment cyangwa regiment ya 16 ikoresha ibifaru mu mutwe w'ingabo zishinzwe kurinda Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Mu Gushyingo 2023 nibwo RDC yabiciye muri Generali Loli Nono Ponge usanzwe ari umuyobozi wungirije w'ibiro bya gisirikare muri perezidansi ya RDC. Yasinyanye amasezerano na Atanas usanzwe ari umuyobozi ushinzwe kugurisha intwaro hanze ya Bulgaria, n'amasezerano y'imyaka 3 afite agaciro ka miliyoni 78 z'idolari y'Amerika. Usibye ibifaru, Kintex kandi yohereje muri RDC abatekinisiye 60 bo mu rwego cyangwa se mu rwego rwo gusana imodoka z'intambara za FARDC azashaje zirimo ibifaru bya T cyangwa se biri mu bwoko bwa T 5 birenga 10 ndetse n'imodoka zo mu bwoko bwa BMP akarongo gatambitse rimwe. Amakuru avuga ko iyi sosiyete yo muri Bulgaria yahawe ikiraka cyo gusana ziriya modoka nyuma ya sosiyete yo muri Ukraine yitwa mutubabarire biragoye kuyisoma, Ukroboronopron, mu busanzwe yakoranaga na RDC inaniwe kohereza ibikoresho byo kuzisana kubera intambara Ukraine yari irimo yayihuzaga n'Uburusiya. Amakuru kandi avuga ko iyi sosiyete ya Kinshasa yayitegetse kugeza kuri FARDC intwaro zoroheje zirimo izo mu bwoko bwa ARM1 ndetse na ARM2. Izi ni verisiyo nshyashya za Kalashnikov AK47, izo mu bwoko bwa LMG, ibisaso bya grenade zo mu bwoko bwa AGS-30 ndetse na martere zo kuri 60 cyangwa se kuva kuri 60 kugeza kuri 42 mm. Uretse izi ntwaro zo muri Bulgaria, Africa Intelligence ivuga ko Kinshasa yanasinyanye amasezerano ya miliyoni 34 z'amadolari y'Amerika n'ikigo cyitwa PRVI Partizan cyo muri Serbia cyo
ngo kizigezeho ibisasu. Ni amasasu y'imbunda zoroheje arimo ayo mu bwoko bwa 7.62 milimetero, 2.7 milimetero ndetse na 20 milimetero. Ibisasu biraswa na mortel n'ibiraswa n'ibifaru bya T55 cyo kimwe n'amasasu araswa na za mbunda nini zo kuva kuri milimetero 133 kugeza kuri milimetero 152. Intwaro n'ibifaru FRDC yaguze i Burayi byongera ku bifaru 100 yari yaguze muri Uganda, birumvikana biri mu bwoko bwa straight. Rero ni ibifaru bisanzwe biteranywa n'ishami ry'ubucuruzi ry'igisirikare cya Uganda UPDF. Kwene makuru rero twaguteguriye inkuru y'abantu benshi bamaze gupfa mu karere ka Ngororero, ni mu ntara y'Iburengerazuba. Ku yindi nkuru rero ni inkuru ivuga ko u Rwanda rushobora kuba rugiye kuba umwanzi ukomeye w'igihugu cya Chad nyuma yo kugambirira gukora ibintu bibi cyane abanyarwanda barimo kwanga cyangwa se batifuza kumva muri iyi minsi. Rero tuguhaye ikaze kugira ngo umenye byinshi kuri aya makuru. Sayo gusa tugufitiye n'andi makuru menshi muri iyi nkuru. Rero twabasezeranyije yuko iyo uje kuri Today TV amakuru yose utabashije kumva niho uyasanga, upfa kuba wumva ururimi rw'ikinyarwanda. Rero wowe turagusaba gukora subscribe, turagusaba gusharinga, turagusaba gutanga ibitekerezo byawe kugira ngo aya makuru ajye agera akugeraho mbere y'abandi. Sibyo gusa, tugufitiye n'akatangazo gatoya twifuza kuguha. Rero dufite urubuga rwitwa kwihugura.rw. ushobora kurukoresha wihugura amategeko y'umuhanda niba waramaze kwigira nk'ahandi hantu ariko wifuza kureba ubumenyi ufite ku buryo byagufasha kujya gukora ikizamini cya provisoire. Ukoresha ku rubuga kwihugura.rw hanyuma bikagufasha kwihugura amategeko y'umuhanda mu buryo bukoroheye. Reka noneho rero dufatireho tukugezeho inkuru duhereye kuri iyi nkuru yo muri Chad n'u Rwanda, aho rero bifite ikibazo cy'uko iki gihugu gishobora kuba kigiye kuba umwanzi ukomeye nyuma y'u Burundi na Congo. Ese wakwibaza byagenze bite? No kubera iki gihugu nacyo kirimo gufatwa nk'ibihugu birimo kuba abanzi bakomeye b'igihugu cy'u Rwanda nyuma y'umwanzuro ukomeye cyafashe? Ariko nyuma y'iyi nkuru tujya tukugezaho nanone ya nkuru ikubwira abantu benshi bapfuye hano mu Rwanda uyu munsi. Uhawe ikaze rero. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo yahakanye amakuru avuga ko Chad iri mu nzira zo kohereza ingabo zo kwifasha mu kwirinda cyangwa se mu kwigobotora inyeshyamba z'umutwe wa M23. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa RDC Telesi Kayikwamba Wagner niwe wahakanye ayo makuru ubwo yaganiraga n'itangazamakuru. Yagize ati kubera ko Chad itari umunyamuryango wa SADC, kohereza ingabo mu rwego rwa Sami DRC ntabwo ari amahitamo, nta nubwo byakoroha kuko murabyumva kuko atari umuryango wa SADC. ubwo Chad ntabwo ari igihugu kiri mu muryango wa SADC, bivuze ngo kohereza ingabo mu izina rya Sami DRC cyangwa se muri wa mushinga wo kurwanya inyeshyamba za M23 ntabwo byayorohera mu gihe itari muri uriya muryango. RDC rero yahakanye aya makuru mu gihe ikinyamakuru cyitwa Chad One muri uku kwezi cyatangaje ko perezida wa Chad General Mahamat Idriss Deby ari mu mushinga umwe na perezida Kisekedi ndetse na Ndayishimiye wo gushinga ihuriro ryo kurwanya M23, umutwe Gitega ndetse na Kinshasa bavuga ko ufashwa n'umwanzi wabo ari wo u Rwanda. Andi makuru kandi avuga ko Chad yaba yaramaze kwemerera Congo kohereza muri Kivu y'Amajyaruguru abasirikare babarirwa ku 2,000 byitezweho ko bazahagera mu minsi iri imbere. Chad One ishimangira aya makuru ivuga ko bijyanye no kuba igisirikare cya Chad kimaze igihe cyangwa se iminsi cyugarijwe n'ibibazo bya mikoro. General Mahamat Idriss Deby Kaka
n'agatsiko k'abantu bamukikije baratekereza kuba bakohereza abasirikare muri RDC bakajyayo bagashakisha amafaranga menshi y'amamiliyoni y'amadolari avuye muri kiriya gihugu. Bivuze ngo biri mu bintu birimo kubapushinga cyangwa se kubasunikira koherezayo ingabo, nk'uko byemejwe ko bagiye koherezayo ingabo 2,000 muri kiriya gihugu cya RDC ariko mu burasirazuba bwa kiriya gihugu. Aya makuru kandi yanatangajwe n'umunyamakuru Steve Wemby uri mu gukurikiranwa cyane muri RDC, watangaje ko yahawe amakuru y'uko ingabo zidasanzwe za Chad vuba aha ngaha zizigeza cyangwa se zizoherezwa muri RDC mu rwego rwo kurwanya uyu mutwe wa M23. Ku yindi nkuru rero twakwisezeranye kugezaho ni inkuru iri muri nyinshi zateguwe. Nyirabanage Pasikazi wo mu karere ka Rutsiro, umurenge wa Murunda, akagari ka Kirwa ho mu mudugudu wa Ruhanga, n'umwe muri 7 bapfuye bakubiswe n'inkuba mu ntara y'Iburengerazuba, mu gihe abakomerekejwe nayo ari 6 barimo kwitabwaho n'abaganga mu mavuriro atandukanye. Amakuru rero yaje kuba yamenyekana nuko uyu mubyeyi yakubiswe n'inkuba ubwo yaravuye mu murima guhinga ku mugoroba wo ku wa mbere tariki ya 9 Nyakanga umwaka wa 2024 mu masaha ashyira saa 12 z'umugoroba. Niyo Dusenga Jire, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Murunda, yahamije aya makuru agira ati ubwo Nyirabanage yari arimo kuva guhinga nibwo inkuba yamukubise. Mu karere ka Ngororero 6 bakubiswe n'inkuba barapfa. Bwiza dukesha inkuru mu kiganiro yahawe na Uwihoreye Patrick, umuyobozi w'akarere ka Ngororero wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu, yatangaje ko 6 aribo bishwe n'inkuba, abandi bakaba barimo kwitabwaho n'abaganga bakomeretse bikomeye. Yagize ati abishwe n'inkuba mu karere ni 6 barimo umwe wo mu murenge wa Nyange, 2 bo muri Kabaya, umwe wo muri Muhanda, ndetse n'abandi 2 bo mu murenge wa Sovu. 6 rero bari kwitabwaho mu bitaro bitandukanye. Ubuyobozi bw'akarere ka Ngororero bwihanganishije imiryango yagize ibyago, buvuga ko buri bukomeze kuba hafi iyo miryango yagize ibyago. Bwaboneyeho rero no gusaba abaturage kurushaho kwitwararika muri ibihe by'imvura idasanzwe ikomeje kwibasira akarere k'imisozi miremire. Ku yandi makuru rero twagusereje kukugezaho